letargična prvih 30 minuta. Ovo je bila najbolja prilika u tom periodu kada je Lazović slabo uposlio Mudrinskog. Međutim, posle toga jednu grešku u odbrani Novog Pazara iskoristio Lazović, odlično uposlio Milivojevića, a ovaj još bolje rešio ovaj duel sa golmanom gostiju. Bilo je 32. minut, 1:0, šesti gol u sezoni Milivojevića. Nije prošlo ni 2 minuta, u novoj prilici se našla Crvena zvezda, Mladenović upostio Milijaša, ovaj šutirao, kratko odbio golman Janković, a Mudrinski postigao 10. gol u sezoni. I već tada, u 34. minutu, bilo je rešeno pitanje pobednika. Pre toga i posle toga Zvezda slaba, bezidejna, malo prilika, malo šansi, sve do toga 61. minuta sevnula je levica Nenada Milijaša, slabo je ovde intervenisao, naravno, i doprinao je tome i vlažan teren, golman Janković, lopta je završila u mreži i Nenad Milijaš je postavio konačnih 3:0. Naravno, još jedno vidite ko je ipak bio najbolji akter ovog duela, a to su opet bili navijači Crvene zvezde. Ovo je bila i najbolja šansa za Novi Pazar na ovom meču, čini mi se i jedina ako se ne varam, ali nisu imali veliku želju ni Novopazarci da napadnu crvene bele i postignu gol. Zvezda